Hay tiempo ini, vaya el tzaktan va, ya sales va de opte halwane que macha masias na, pahal sokte masi tetik o si tetik, te acaba de snopte alumno etique, hun la vuelta un elefante tamante hun comunidad, hay las o si tetik te ya te masi tetik te ho tulike, la yalte macha mashilik inale, abon kilkotik, abon picotik de elefante, con mashu kilbekotik, abon picotik de mugul elefante es chila. Le que habí pica chilas de yahual de elefante. Hay machabas pic betiyoke, las mech betiyoke leal de elefante, paja sok mugul te chilas de winike, de mashil kinale. Hadiane habas pic betesnie. La yal hat elefante paja sok mer mukul chan. Ite yane habas pik bedes chikine. La yal euk te elefante paja sok shik mukul mut. Ite yane habas pik bedes ne. Ila yal mauk hat elefante paja sok hun chosh. Hun lazo. Las pik bedes ne de elefante. Y hicha su tital le alik bi le elefante elefante paja su mukul mut mauk paja su te mauk su paja su mukul chan mauk paja su un lazo un chosh chig la ho sax bike yuts bike tal de yahu ale le albe masha maha bike masha utsina bike mala pigi de elefante hanas la pigi parte nas la taiki de elefante hich de religión de hermanos y amigos. Haini haba escobla haini ya sax bike pero ma vaya gilix pisil te minuti ay te consulta yel yun te diose haini hanaste welini haini hak akalini haini ate buen alegre haini vais busco danti haini cashmero serio etik. Hermanos y amigos de mi calvisha akabalini hak akalini o sabini chica mandiax de gilel. Hay un de Cristo Jesús en las copon Dios tas toholte mach atiknich ate mero no pogel yun de Dios. Tavanti San Juan 17:1 Kalahichla yalbel Jesús las hach mujelcita chulchan hichla yal tat kotish yorail Akataich el tamuk te anich ans cuenta yun hichi yayak ataich el tamuk te anich ane. Shihats copon Dios de Jesús. Os copon Dios tas tohol te no pujelitik te machate ayika Pero ya guay me bin mero las cante Jesús cal las copon Dios las copon stat te tech ulchane bin mero las can. Aitabanti San Juan 17:20. Te vina yaltea de cajualtique shawai metaldek. Las copon Dios de Jesús. Maha unash kalbat bokol yun te machateli ayik. Shite cajualtique. Como te no pogeletike. Maha una jakal bat bokol yun te machali ayike chite ka hualdike. Han hichi jakal bat bokol yun te machatik yashu nonik tas cuenta de skopike. Las copon Dios ta tohol te ka hualdike. Las copon ma Dios eute patil la chuntikis te ka hualdike. Vashkota votan hermanos. Las copon me Dios te machatea te no pogeletike y las copon Dios ta toholtik euk te patilish la chundik te kagualdike. Bin la dialbe de Dios, versículo 21. Cuenta yo hunash yashkotik spisilika. Que sean uno. Te hunash yaskan yash ayinotik hermanos y amigos.
te yukse de tanta exactan ba religión de glum taine. Te católico te mechune Dios ma vayas contra te evangélico Te evangélico te mechuno unisha de Cristo ma vayas lavante católico Te machune Dios ais kushul yotan y te skushul yotan te answiniketike yas yomotik hayas yomotik te hunash te tatike te jate Cristo Jesús. Cuando yo hunash yash kotik spisilik hich te vino de ayotik tat. Haugnish hich hunyash ayinik ta toholtik si te cajo al Cristo Jesús. Mahaus cano yo dan Dios de tanto pleito entre religiones y críticas. Hanashep machachunes Dios sok te machamabashunes Dios. Te machamabashunes Dios y as contra y as lavante machachunes Dios y te machachunes Dios qué? Y ahí lavanel. Y ahí tsela y él como shune Dios hayas tsela iguan hayas lavan te macha te machune Dios. Pisi macha ya lavan ya tsela iguan ya ista obo chobol obotaban de redes sociales o de internet. Yaskanka nata jamal te mabashune Dios jame achishe jame kereme winik. Te yas contra in de chun hiletike. Ayawaini. Layalini cuenta yo hichme yas chunik. Te machatik aita balo milal te hatla tikonon talele. Si te cajual de Cristo Jesús tas coponel te estate antes que yashbat. Hayaskan Dios te jun ay te pueblo yune, macha te pueblo mahaok te religión etike. Anish te religión ya te ashbata infierno, ashbat hinchi, ini. Skahyun la paskin, skahyun la we ini, ashbata chayel bitika na. Te me ay bina no poje, te me ay bina na oje. Akata nopel y mabahat Yashua wunka helbeyotante answiniketike te machas helbeyotante answiniketike hate Espíritu Santo yunte Diose hat mashua wun te meka wut te answiniketike te meka lavante answiniketike mabaga helbeyotan yashbolo yotan yun yash ilin yotan yun como Hanas te Espíritu Santo y ashelbe yo tans tukel tans winigetike mahau te kopte yashkota wotane te miyashkota wotane ayawaya ini hat Espíritu Santo yashkota wotan. Ya bacana hermanos amigos te escanu haliotan de Cristo Jesús hat jun yash ayin te pueblo Te jun ay te pueblo yun te Dios hayon te me pueblo a Dios te me snichan a Dios yaskan jun yash ayinesh junash te skop te kahualtike junash te Dios chunetike y junash te chulchan te manti yashbat te mach ayash chuhun ta melel te kahual de Cristo Jesús mawa hayash kolat yun te a religione Hayash kolat yun te melachun de Cristo Jesús. La yalta de San Juan 14:6. La yal de Jesús. Joon te vejon. Joon te smelelil kopon. Sok joon te kusle jalón. Maig mach ayashtaltas tojol de tatil. Te me majo con tas cuenta Mero jamal yak yalbel te cajualtique, hanas y astaltas tojoltatil te machadas cuenta Cristo te yashkole. Jabete Cristo Jesús. Lecte yaganopi doctrinas, yagawabi canopi te scop te cajualtique. Pero Yashuka wagta no pel.
Pero mabayunka contra inatillane, mabayunka lava natillane. Hanas Cristo Jesús, te vete y escant unele. Y te escano el yotan de Cristo Jesús. Jate junias ayinte pueblo y un Dios. Hichme signan de ilel. Te janis Dios kuntika ate Cristo Jesús. Te mejach une ekte Cristo te Jesús te cajual te jone. Te mejach une je. Hichion jun me ayotik. Yahnate mashallah banone. Mabagatsela yon porque janis mismo tatik te chunetike. Jun me ayotik das cuenta Cristo Jesús. Te malas escriba tigrita balumilali. Ya me escriba de chulchan. Sokte stati Cristo Jesús. Mameshpek ahawotan, mameshcheva ahawotan. Jun me ayotik das cuenta Cristo Jesús. Y ya en tu vuelta. En contacto, no olvides seguirnos en YouTube, Sammy Chicog Oficial, en Facebook Sammy Chicog e Instagram Sammy Chicog. Allí estaremos siempre en contacto.